ITV. After 9 years of being in the industry, the vibrant... Nukukoba nti kankuleeteko idinda ku France. Wemere nalese. Muge. Byonna bibyenze ndakunono soda idakuma. Kalisi. Odi abakazi bajja bava mu byale. Baloza mu tawuni eno tuzira sente. Muge musumululire ni soda. Nachupo jimalemu. Kalinya. We yanzo yo we yanzani. Naguze. Nayige bitwali. Kalisi. Kali muje mu kyame. Kali. Kugenda akaniye wumba. Lyemere yona lya. No idi mujja mwabeeyo. Nalowooza nti eno tuzira sente. Ayenze sente ni nambitirivu era kyova nkulesera ufanso olyemere okoleki ogiwulire mule ujo bakuwaire mamba mutyere biki ate bifumbe buki bukalamu ni soda nwa uwonze ni no wange no male nono uwo byona binwe lero ndikwenda akulaga olye byoyendanga kodi nkoko mamba biki matoke olyo kakasente ninasi eki nimazo kulyanza nyabo oli kumaniririrana emere gidyo gimaleku trozani lanze ku sente dangi ebyo manirira abasadanze embiziramu emere gidyo gimale obona konna kuleta muzano yo mundetero omwigo mama nze emere giriye ai big ai tuya hapa kabisa hiyo wacha gaje mtawo ayo bombikize ku bigaito binakagoye kambi kunkumule muko itakama mbikizako ayo mune chabere muloji bino ebya enanka nebyo gema onalebo zake ananki ebyabeerewa nti onalebo zake bamugemye uyo paka gulu akuba nti banange ensinze tidi bweri kutambula lwaki tuwa yambozi ya loji Yaloza eya loji ebyabeere muloji osiba muloji bebirowoozo byoge bibaire bwere kubanga ido yetu asibye nga tulisiga lanji aye nenze kuwaira byonna lebo zake ebyaloji byaidamu buti bimpayire nti obimaleyo biki ebyabeere muloji tido twagire kusiga ere lanji muloji we musado yatwese twasiga lanji buti twaye tuli kusiga hano kuli ati ngeriyo ebisengene betukali kutuuka kusiga akasada kava mu room katono ni size yange nga bwombona kava mu room neikaze ibaliti nalingira nakanti ensem abantu tibegerera olonga iwoliwa kubi twaye tulisiga lanji awe nababoneire wajire kubala bali muloji oba wajire kusiga lanji banange bobanga oli awo likukola omuntu naavwa mu room oziba maiso weno obuntu obutono bukutola kuwaya baba kalibala kubali ngosiga lanji yetodi nganze ndikazi mingi emirimu ejida je nkola ogwida saga yegwe nkola ide tu wankobye nti wabeera oli kutembeya butambala ati natambwiza obutambala bankubira ati wano waliwo ogwo okusiga lanji twaja twasiga lanji mwana we bali kusiga lanji twajiseze kati banange emere eri kulwana bane ko bindi kuleta bali kali uti amadi go mungalo kandeta eyo chana bulungi sese ni mikono ndini hano kali buti ndoza Frida amadi kandeta agokuno ondeta kunika kamulali kali Mama Kalibala. Ondi say. Ofumbye biki bino. mutiyere nanyama. Ku myaka gy'olina nani kuibanga lyomaze kunsi. Gabona gaye bafumbe mamba n'omutiyere ekyemisana. Emere gy'oweereizo wa boda. Ate njiweerezo wa boda ntya. Okindi bulungi n'emamba n'omutiyere tubirya kyaigulo. Lwaki ofumbye emere eno ekyemisana? Munumba muzira kawunga? Kalimu. Mukena aziramu? Alimu. Lwaki ofumbye ebyo?
Gemojize eyo. Najiri ekyegulu. Kodi wamaze okulya. Nze maze. Ebyo byange biterekerenze. Iwe gulo ni wowe nali akawunga. Ate ebifi byange mbibaze. Wasizote mulamu. Olyote. Bulungi. Kigali obuzibu. Mbe wazira buzibu. Mechi. Mulamu nafunye omulimu. Gafunye omulimu. Akyo kirungi muno ovue ku wakagano. Nga nkunonekeza milimo. Aye bali kwenda omuntu ayidde ebingema ku ajja nsimbi. Ntijja ni mama Kalibala. Mbe kyetaaga iwe mwene. Munanze ndi mulwaire kuva ido. Tiri kwewulira bulungi. Aye kayo okutambula okujja mutawo. Tibayikiriza nti obaba kubira esimu oba kuwandika baluwa. Musadde abeerako byakisobola okuba isimu. Nti mukubira endogere naye. Kayo okutambula okuvuga kayindire. Hello? Mulamu wange wuno gwemba naye. Wuno. Aliku kuno. Aliku. Alo. Kale mwena mwebalesebo. Ya oli mutuufu muna. Okuwa obuwa omuntu omulimo gw'otayidi. Oli mutuufu. Ninze gwaba naye. Abimugema ku TV njino. Sobola obikukobera bw'owandiikaawo. Munaku. Kana kakawera emirimu. Iba yafuka nze ndi mulamu we nga bwenkobi. Titwali awo kulumbe buli muntu ali kukasiiga onako ati kajere ati nze tikatwale. Ya kandi kakakume kabe bakalonda mu ndongo. Bino byebuwala bibalonda mu ndongo nga bwobiri. N'olugwero yadire mu ido lwaje okwirira mu leero. Munakwazira munakumuzibu. Omuyambe. Kayabe mukawo omulimu. Yaika. Aye mulamu. Kiye. Tonkobyo tunogere bikufaako. Memale wabakobe ebyo. Nti oyenze enkobe ntya. Nti oba gasudiru. Serianoba, erisiga, erira bobulujodo. Swengere. Oh, Mama Kalibala. Mwami Kasolo. Wanji. Tusangaire okubona. Kandeta akati yamo. Tutyamire kano. Ndi mangu. Ondagaine ku mirimo. Bongo mama. Yeti ku mubiri gwise kode. Tuliyo. Batiye. Baliyo. Muje bali. Nkale. Mwebali. Kale. Omukulu alimu. Omukulu? Aziramu. Aziramu. Yagire safari nga bomwidde ebyesente. Tatyamisa. Yajja amaze yena ku diido. Mwebali okuma. Nkale. Kalibala. Mwana muje bali. Kalibala ali ku isomero. Bakali kuwumula kali kwira. Mbaire gwanduba. Akanti akamali gabitira kweno. Oido obone ku mwino nti ali safari. Nibenta mwaganira imwe mwana muri bantu bantu. Era tuliwe ife nze ndiwo menze njawa kati. Ubuye gwa kudunguda. Sogewe ko bera ati munange bobona kuyo. Kudunguda. Anuvunda. Aninze. Mbe. Wenda abati. Oyise mubiri. Abe. Tirinda. Mukalibala. Mwami Kasolo. Wanji. Obaire ki? Mama Kalibala wona totolangamu. Titolangamu ki? Bino tolingira bulingira ategera. Ki? Mama Kalibala nkwegomba. Mwami Kasolo. Onegomba? Mama kunde nkulu eti. Joli kunegombera kuiwa tote bakazibanda. Erimu. Iwe oli kumbona otya? Era kuona. Ni bwebamu. Aye. Era ensonga donga bwe dituse. Kasa dituse tadukomize mu njira. Buli mwami Kasolo. Ajinya. Kyene nzokola. Kamukubire mwene. Ani? Omukulu? Ono omukulu mwene. Nti mukobere ensonga do. Bino byaifu babiri. Nti ndiko ndo omwinonole. Kai mwinonole ki? Nti omukobe nti onegomba. Kamukubire. Kai ekiba kyogera. Yene namba eri ku bitamu. The question is, what more does she possibly have in store? This is ITV Uganda.